Guang pani mai October kanai Wednesday Gandhi Jayanti le kriang naina Longmai bazar kau cleanliness drive social service hai lauthun khwang churuk khore ka hauna tan kai puni mi tuang social service hai district administration none PHED bank akhani bye bye mai line department goile kariu na tan khange tuna sai Longmai bazar bo tuang member akhani advisor ka goi soi mangna guang lo khang Longmai bazar bo tuang information akhani public city secretary agui ka maroi ti thai kane tatkan mai kagan asa hu thang hai pai rani gai di lu tuang personal assistant sulo mai pau kiu bua lung ka mai abuan hai katingum reksanai na kanai tang na September chui na secure nai BP stroke su kharai Kohima Hospital Nagaland kau kandi panti ngal launa taika mai tai Jalangrong United Front ZUF S Kamson group right lung hamak mai khani jang sineva mai kai khun mele kadam lan chap na ba me tra Ministry of Information and Public City Jalangrong United Front back throi ti thai pakane imbu na sa ka mai kiu tho abuan ka me hai pai rani tuang personal assistant sebom pidau Jalangrong mai zati khang ka panti kat palauna talau ka mai ka goi ta asai ngan na ning tau na ba me tu na ni sa kane Jalangrong United Front Chairman S Kamson Rainbow na sa ka mai kiu tho pau abon ka mai roi talau du mai ka goi ta ning tau mai na rap na hu duan guang na mai kin khau ka tuang ranri rana bam punia khani kai khot mai roi jang si na ba mai khau ka dam lan chap na ba me tu na sa kane makka mai abuan ka mai ka bumang tai pura guang pam khau sujang na jang su kan diwo tu na ni sa kane Manipur State khau Indian National Congress roi sarkar sima megan khau December tachat kum sinai ru na charuk khau Manipur khau district kathan sanai ka siam ka mai tai stakeholder khani naga mai leader ka goi ta samchiu mangna nian punithe tukum na district kathan ka ding kauna ka siam ka mai tai nu mage tuna Government of India State Government United Naga Council khani stakeholder kariu na tok oju takai kan mai khani Memorandum of Understanding swai su kan the tiki asai nga na Manipur government roi tan sinthau lo mana guang kane State government roi tan sinthau lomok me jang roi economic blockade high national highway ka goi khau jang phai khat tamru na suku takai kan the kumna state government le tripatai tok ru dau takai kan the inkham maisuna Mars bu suku kum chingnai ru na suku khau takai kan mai khau tai Manipur state government roi July chingnai ru na sekiu khau tok takai da khang la rian chulo kan tongai imbu na United Naga Council roi Manipur State Government roi district kathan sanai ka siam ka mai tai kalat la mage tuna sakne naga me ka goi roi state government roi lat gai salau pongde tuna lumgai na bam tongai tiki asai ngan na inji mela lam sagwang mak puijang roi October ka thum chingnai chui na padai jipchung khoroi national highway ka goi khau khwang regdai na tasat hai naga me luk mi bam ka goi khau Total sadang supnithe tuna Dolanai Senapati headquarter taham jam khau nai me United Naga Council office headquarter khau meeting ka mai khau tai la ding la kan tongai mi tong ban khau essential services media emergency cases to tho thing mage mi tong ban hai naga me ka gwai re maswang lo padiu kang United Naga Council tong information khani public swing right ti thai pa kane hu duan khau thauda ni mai chabon gwai roi incham me khau thai imbu ni me khau ping ro mangna hu ko so guna tan ngam khang tu mai machun le ka jauna circle of learning coaching center lo mai bazar ko nai me roi leng launa jang ne ka tuang first science akani maths competition hai August suina secure nai tai tan palo kane mi dong competition results tai October akhat khau pat kan the competition ko jaw pau ko mai top 5 tai class 9 khau First position la lau ka mai Domini English School kharai Robert ka mai second position Domini English School kharai Jingnai Hoi Rangla third position Domini English School kharai T3 Liu ka mai fourth position Domini English School kharai Naila Khwan Rong mai fifth position Sharon English High School kharai Maijian Thui Gwan mai kani rai la kan tongai akhani class 10 tong category khau first position la ka mai Sharon English High School kharai Titus Sawang Second position Biren Baptist Academy kharoi Gai Singliu ka mai third position Xavier English School Awangkul kharoi Taman Gai Liu gang mai fourth position Sharon English High School kharoi Dingtip Liu gang mai
akhani 5th position Sharon English High School khawrai pangam wibau chawang kniu rai la kane imbuna competition ko top 5 gwang kamai class 9 akhani class 10 te gwang ni mai October pungu lauthon khongru kai megan khau Circle of Learning Coaching Institute Longmai rank deng khau nai mai khau felicitation kamong hai nai puni tuna sakane mitong mong khau tai swai mana gwang lau khangni ti thai kane imbu na mitong Circle of Learning Institute hai well qualified samai faculties roi student nun ta math science kani bai bai mai subject khau dilau na ba me faculties nun hai rajendai gwan mai ezekiel ka mai khani tike dingam pau kani roi allow nun khang dilau na ba me National Highway 37 didai pa khang NHIDCL roi tangwang melon khau Longmai District Headquarter khau compensation tiga lo mai saknai pijang roi expansion tan hai tanu mona kagan ting sang na gwang tonge compensation timak pijang roi chang kasia metan hai pending naiba melong khau Longmai Bazaar area ko drainage kasiam chui lamak pijang roi tingru megan khau sarwa khau didai me hai ariu gwang tonge Imbuna drainage system hai tan chui lamak pijang roi Longmai Bazaar ko ba mai dukandar khani bazar ko gwang mai ka gwai roi rendra mai ariu na ba me public mai ka gwai roi rendra mai ariu na gwang ka mai tai state government akhani NHIDCL ko kagan ting sang na sagwang kane tiki asai ngan na tan in thui lamak na ba me government roi zai milong khau tan sin thau lo pudiu khangni sa kane asai nune district ko ting riu ran na riu kan mai tai roi drainage ka gwai long phak pana Longmai Bazaar dui dai kan me khau Longmai Bazaar Youth Club President di sin chui dang mai roi zai lo mai bang khau JCB sin suna drainage ka gwai ta ka siam no kane Social media ko phangwai sam thailai na United Cookie National Army UKNA tuang Town Commander tai Surachampur tong village volunteer roi kakai khoroi kap loi lo kan the tuna sai kabui jang roi kap loi kan tong su to mai than thiak mai thai mage tuna sai China roi reliang mai suna type 1 diabetes report khoroi tigai ngam kan the China mai scientist goi cell transplant sulana diabetes type 1 now mai ta tigai kan the tuna sai tingkum chui na pungu na mai akhat tai katingkum ru dau diabetes report roi now wang kan tongai tiki khwang makhai dau operation su ka mai tang bu kanai makhai tang pum khau nai mai zai tai normal gonda kane tuna sai mitong jaw pau ka mai tan khau Tianjin First Central Hospital khani Peking University tong researchers kaza we tuna sai India government roi didai me khoroi ka biu ka mai state nun kang crore Paisruk reksanai na pungu hai approve sulaw kan the duidai kan mai khoroi kabiu ka mai state Manipur Gujarat akhani Tripura khang National Disaster Response Fund bang khau tipat kan tonge Gujarat state khang crore phaichrok Manipur state khang crore rengu khani Tripura state khang crore choi na pungu khang approve sulaw kan tonge imbu na sa ka mai kyuto tingriu ran na riu ka mai bam goi khau didai mele Mulai zai me khoroi kabiu ka mai state Assam Mizoram Kerala Tripura Nagaland Gujarat Andhra Pradesh Telangana khani Manipur hai kabiu kan tonge asai approve sulamak mai state by me kagoi interministerial center team roi kabiu kan me kagoi tong assessment loina report tiku pokaw roi sin thaudat puni trani sakane Manipur kabam ka thui khau ting riu ran na riu ka mai te roi Ziri Imphal Cheng National Highway 37 hai mulai zai mai hai katup si na gwang kane asai longchum akhatni rangkhung nam kanai ka khonai mai longchum nam deng khau mulai dai na zai da kan the mulai zai ka mai tere kalam suna Imphal khore gwang mai truck akhatni bai bai mai gari azu tanu mona ding kan the jiribam khoroi Imphal tai khang napsam akhatni pochai phuk mai truck khani oil tanker azu roi mulai zai mi bam khau tai tanu mona ding kan the tuna sai mulai zai ka mai tai asa indian kai mingan na missionary sinsuna tan kai tina loingam mak tong nai thain thuan zai mingan milung khau loinu puni tuna ni sa kane ta ka mai September chu na sanai khau SSC recruitment khang tat khawrai cookie militant roi nim ka mai intai megan thum tai gang kha to san rafal roi rescue sulona ka kai do ngong tanglo da kan the tiki ganai tan taw ka pam thai mana ba me Unique Youth Development Association kai bung wa mataba khoba mai praja khani mera pai bi khani Manipur praja ka goi roi protest ta kai na ba me cookie me militant goi khosa ka mai kiutho mansaya khatsu mai tuang jian mai lungning patlauna patlau mana ba mai ganai ti hai zai milung ka palaw da khangsa kane
Imbu na state government roi zai milong khau mi tuang lam khau zai milong khau tan sin thau lo na kabiu ka sai me makna chabuan ganai da kakai khau phunga lo da khangni sa kane mi tuang lam khau state government rena tan sin thau lo zai kan diu khang maira pai bi nun ka goi re jimang te thawal district khau nai mai srok ka goi khau palana protest ta kai kane cham nga lo the